Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. 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 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu 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 akbar. Subhanallah, walhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Mana 1 minutda necha marta aytdim. Sanab ko'raylikchi. Endi shuni 10 minut, kuniga 10 minut. 10 marta agar 1 minutda 10 marta aytgan bo'lsam, hali o'zim ham sanolmadim. 10 marta aytgan bo'lsam, kuniga 10 minut aytaylik. 10 minut hammani kuni bir kunda 10 minut vaqti bordir. 100 marta bo'ladi agar 10 martadan 1 minutiga aytsak 100 marta aytamiz. Endi shuni 1 oy, 1 yil, 1 yilga ko'paytirsangiz, 365 kun bo'lsa, bir kunda 100 marta aytsangiz 300 kunda qancha bo'ladi? 300 ming marta bo'ladimi? Yo'q. Bir kunda 100 marta, 10 kunda 1000 marta, 100 kunda 10 ming marta, 300 kunda 30 ming marta, 65 kunda 65 ming. 36.500 marta bir yilda yetar ekanmiz. Kuniga 10 minutdan vaqt ajratganimizda qiyin narsa emas. Sinab ko'raylik. Aytaylik.